Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchidin Hansepi, Tangte Pini Abirta Angton Ben Archuponikta. West Karbi Anglong Wathat Langso Police Station Angkang Langnim So Along Munit Kititanga Bangarpum Kelongpon. Patumi Jakong Poni Pai Trogar ni Ada Por Pai Trok Simalom Nijang Karbi Anglong Arlo. Baitha Langso Police Station Kaparlo Dongkamukam Police Outpost Angkang Along Langnim So Hawar Along Inut Artain Koiraisi Karlitang Museng Timung Kititanga Bangarpum Kelongpon. Birta kelong do nateng pulo te men miji menarong amekar nitin timung lapen kareng rong hangpia tumasopo. Arta ningkaning koiraisi museng timung pusi pangthek ponsi. Dongka mukam police outpost atumapan birta palidamsi karlitang museng timung kititanga bangarpum. Kedua dimaklong along an police atum palidamsi arona teng pen sai kedeng pon japan police atum jepari deng pon. Karlitang museng timung apan kititanga bangarpum kithek damlong chenga bang phupen kithan pon atengke ada por phai troksi malom nili Ingnam ajo thengka churida mahutsi Karlitang museng timung apan kititanga bangarpum kithek long pusi than pon. Karlitang museng timung kititanga bangarpum apan arona tengpen sai kedeng pon jiapan police atum pensi chepari deng ponlo. Lapen kupi koson pensi kithima postmortem eda phisi klarda galam the chini pon popusi police atum pen than pachini pon. Birta ka pangrom pen nangkelo Bhaskar Rongpi report Karbi Anglong News Channel. Theng nang thuma hai. Theng nang nang kit nang thuma thailong la. Kona porni di? 7 o'clock malong. 7 o'clock. Nang di rong bangke? Tenang limen jethani ma. Setera. Tenang lila ala pusonon khotona ki phoso phan pini ani gang sam la puson pini hor ki jun pini thegan long ma. Theng nang thuma thailok ko. Komalo nang li birta pi chenge. Tenjing rong hang. Tenjing rong hang dum pha. Tenjing rong hang pala bela kisin na. Kunso ko phone ko ri to khana. Nijang Karbi Anglong Lakhahini Rikang Mihom Kheroni Southern Range Forest Angkang Tata Mobile Truck Ehum Thop Kanghu Athengpi Ingnam Raikom Deng Kachingnang. Nijang Karbi Anglong ke Parlo Kheroni Southern Range Forest Office Angkang Lakhahini Rikang Mihom Along Tata Mobile Truck Ehum Thop Kanghu Athengpi Kachingnang. Wosika Chikloni Pai Trogarni Kheroni Southern Range Forest Asai Khiatum Pensai Kachiklem Bom Petrolling ke Dam Bom Hut. Ehum Tata Mobile Truck Kanghu Athengpi Kachingnang pon. Kachingnang lok Tata Mobile Truck registration number AS02DC 7647. Bangso Tata Mobile Phan Kanghu Athengpi pon bom pu birta longsi forest along chokamar klem bang phatum pen dera mukam along embos dodam pen Tata Mobile Truck ame thek long pen Arwin dun bom pen Lakhahini Rikang Mihomarong along sinepon long lo la pen puthot Kheroni Southern Range Forest asai hem along an wandet lo. Kanghu Athengpi laki sigun la pen sitha Athengpi pusi ningje pon. Hithia long ador laki suri thom kep an damji pusi Ingnam Raikom asai khi klembang phu pherang kya thengno than pachini pon. Kheroni pen angkelo berta kamsing dera report Karbi Anglong News Channel. Gelitum dak staff tumpen animang da duty do lasi an evening shift lo la itum staff tum han dak patrolling pa adam bom lo am hadak arjulong alam arjulong dalo la pu gari dam umat gelitum dak pensi pura gari pan la alit lang pon bom mat la pu la Rikang Mihom number 2 long taksi gari bang patudam joy la ini tum amat patudam joy pini tum la agari bangke dak hudak pen dak ofisan mandel bangke apor bangke itum 840 850 samalong sia por Kenep long la gari long tek dam Athengpi ke segundo chalo gado pati aga valuation ke kan to like 30,000 san bak to po hai itum ta tu wesi wana mati wesi pini si acha kami claim lang angke kamu investigate bom po gitu. Kalau rada tang tum pila ko ila tengki bang ne ko gari ne ko la pena muni tu han lo plot ba ni kom pi plo da gari kita mi lo plot ko so sia nali tu han rada tu ko nang pila so sia nali tu lage macho bai dak office bang ada pike lage nai ta
Atma 2 bosor abot pani ya jake jadi 2 bar lani upload prote lage la so gari masih tum confiscated to dukri la si labang ya kaprek la nang lipan nang than halame rumors to lage kalau gari bang ani bang ta Kenep long son se long sa me muni de phan la ka chong huwe ka tum phan Kenep long le la ko lo nilit tum dam lo la ra nilit tum ta la anggal pala Kanghu tu la chini mati di angke agari mange patu joy lo alang itu mangke damik lablo angke la pupon tekang het po angke lang tum na klem no dak lo itu adak le ada pike alang itu nda cek lang dun nulo mati cek lang no hagi det po angke ni tu mangke la agari man pusan po kuan do selalu so hu bi kono pon ku ni ka long dum jadi lang cithing nat pensiwan lo de kapu dera mu kampen kampung lagi le tu hojai dam dipo nalate lapu longka kapu napo main tumta produk non de natong cibi pune natong siding pune lage cini dunde dele landa itum ka kezu mandime lale nana si doma itu mangke la rastal blok nang po la gari itu po la nanti ami gang di penang Kenep tu lebab penang ke rasun ke tinggi yang hutu mangkang ton tipin hutu tengok so budak yang huwe ke tum han mate rada panel tum so message ku Filipin tu Kanghu wek tumhan message pi la lo alang li tumta kan lo la ceklem det po angke lapu Athengpi prang ke mane la tumta alive do tum si li tumhan ke ajar no oxygen no ajar no shade no ajar no kecho no keduk tum to do misen azata la tum do mane la tumta alive do mati tu asi pap thi ul ke alang li tumta la chamat harai nang thank you APHLC Central Committee Youth Wing sabitung atumpen APCC President MP Sri Gaurav Gogoi Karbiang Longkewang aputhak kachurupon. Patumi Jakhong Poni Phai Throkarni All Party Hills Leaders Conference Central Committee Youth Wings abitung atum kupia potsi APCC amai phuaphan kachuru ki pipon aputhagalam napen BJP kachari Jakhong ke do atumle kupia potsi opposition party aphan laan ka phere pen APCC amai phu Gaurav Gogoi Karbiang Longkewang ahut kupia potsi ke khamkhe mate ke protest dun ma phuthak National Party hijan lapen BJP spokesperson Laichan Ingleng kaning jepon Congress kachari ahut si ron thama takedu pachithu pache thata Congress a sarkar kachari ahut seta ke jogwan thekthei pu kaning jepon lapen article 244A alam theta Karbiang Long wang setta ningje jemate Congress ruling bom ahut pachun thekthei pusi ke jongpon lahaya phuthak alam an APHLC Central Committee Youth Wings Kongchun Bang Sersing Bepen isi Rada Phan Paklar Dakjia Phansi Pherangkya Mai Kangni Pon Pusi Ningje Pon Tangte APHLC Central Committee Youth Wing Kongchun Bang Sersing Be Gaurav Gogoi Congress President Kewang Alama Phuthak Lapen BJP a Party Rada Phan Kedam Tang An Alama Phuthak Angton Pen Kaningje Pon Mate Ke Than Pon Alam Thele Arjupon Iksinang Diphu Penangkelo Berta Realson Hanse Report Karbiang Long News Channel non momentum tekano National Party hian kachu bohong National Party hian afilin kasuking abang itu non kenalong ang mujinin pa isi kamang humi me bangala lo National Party mate Congress Party kimi president ku nangkop po aki hai Gaurav Gogoi kita tangani Diphu arong supialong mate Karbiang Long nang humri lo laso nang ka humri unahut ruling party atu latum ka oppose tu itu ekam long nilo tum ka mahung haglo Jakhong kido tum si Jakhong ka ve tum khan ka protest dun bang hedi mahung haglo lasi jikunu hok alang tum bang pen Karbiang Long especially corruption apthak aki hai Gaurav Gogoi bang bitikang lo salam ikan bitikang kenaan alam ke ahok pusi lage itu much chardun lo ate Gaurav Gogoi aki hai dak Karbiang Long bang pen kopi makan bitikang alaman ke lin tum epi to sia party pen kitam tang arni
itu rada pan kejitan itu BJP yang kau pos alam side dulu lagi. Selang itu kami episode atum kupisi alam the cepat lama asal cepat domah so teng alang itu ta nang ninje dulu athe alam ta hok kena lo kedi lalu si latum da grup gue ke hai bang depen BJP atum press meet kang itu kalau so press meet kang ya lo alam ison soni appoint ba ni alang tum han kapaklar nan tum alam do ni tum party hinten Rasolam dam dia peran milikan ni kan tunggu bang kelalo idam tangar ni moram lapen motok akhe tung kan assembly long ke pas det lo moram lapen motok atum akhe tung council election long ke alang tum akhe det si ukut bang ke long chat po kusi latum parai kon ithi ruinian bagdolo lasolam klan det pen Kar bianglo termas council kicari tum opini kimisten a step deng ponjibon kusnil tum matha. La pendak kar bianglo social organization tamido. La so putha kumani council han chingkibon puta itu matha dulu. Sitami la so putha baduta a voice rest hai ba bede. Kopia poplo amuni ni. Morong la ben motok akhe tu han ke la gen non head jong la tu han ke. Council autonomous council की पिता तारा 6 सिदल council कली हर तुम हाँ स्टेट एक पेंसी आलम तुम हमें की पिता सिता में आलम तुम बंके council election abanke आलम तुम आखे डेट सी वुड पिलों चोट पुपु abanke bangke parai कमल हर तुम आखे बंके मिशन लो लगे सिता में कमांग हुई में बंगला हम Kar bianglo termas council lake 6 sidul ajak kong pensi lake tanpek council. Lapen 6 sidul paragraph 2 sub paragraph 7 along ke lake tong dakdu. 6 sidul Athengpi ki thom along me ki tong dakdu. ADC is made autonomous district council atum ladak ki cari ke calon aron mithang selam un pen ke selam un ajak kong da authorized to be lo. Itum chini lo high court benamen ke high tang lo paragraph 2 sub paragraph 7 ke sita me labang so aron council ke cari aron electoral rule ke selam bang piniar ni anta council atum ke pacun de thedet ke lake manghumi ni ningkan krehin yalang tum cari lo sita me atum piniar ni anta electoral rule anta tum selam de non head jong morang labeng motok tuhan council autonomous council kipi tum ala tum kamu cepat cunal politics along klam on kistun dun ke lake khel ben longri det ke cepat jogja pham mati akhe phan tangka pharo ini pen kin nam ye phan kali ge jong si non gating in kar biang long tum la persona taxi nang tam tangar ni ason kingkam tijor bom lo polong te ningkan thongke plike ba phi tuma kar biang long ko chipulong lima ka phiri me ang deng sido isia confusion thepik puta etum thegam long BJP bhan lapen isia bang ke chini lo basi ki claim puta etum jong damun in kar biang long aki hoy tum ningjewe 6 sidul paragraph 2 sub paragraph 7 along ke kichi ki biafan butalis amen thanang jing po lam abai ji ai ka thar ke lake ke pachu bai pusi ke ninge je 6 sidul paragraph 2 sub paragraph 7 along hadak sonthom specific ajakong gi pidu so like paragraph 2 sub paragraph 7 along da isi bangke the preparation of electoral rule preparation of electoral rule ka preparation of hutsi kiche ki bia tu phan voter list no amen tha na ima tha nang nema thap nang jima thap nang nema bipon nang nema hara so a ron along itung council pun cerai pon aku athya aron ke salam sekon nang bidiat lo ke tu phan paragraph 20 lo paragraph 3 lo itu hanang pilo ke lapen isi mangang kukat tu kana
Point number 4 long qualification for voters tum han a qualification da kedak itum Islam pun kumara tum si qualified po kumara tum si job un po kumara tum si council long election thurun un po kumara tum si council long vote pi un po hal soal lanta da itu kasalam un japong itu kan pide council ki cari tum polo hal la ke kiche ki be tum fan voter list banamen ki inthan ni bu tok te don marli tum pu are aron silam nilang amati aron silam et philo polong te na inthanji men thadi na ni ke hangu ti lagi aron silam nilang amanta last into aron silam don pusi Hong Kong isi abang ke delimitation of constituencies constituency ke bat ke ju patada aja kong do la ana aja kong si itu manang pilo sa piniar ni enta kar piango ta mas council ke cari itu la non hejong moral la ben motok aron rek anta claim tidak ning tu ngi sidami tu energetic intangpik resket kang tang na party lo kusla tum jimbo setelah punat men of fundamental rights aputar nang ke Jepang bucok BJP along spokesperson lightning ling ninjelo kukila pen karbi di masa akhir kan itu mohon ron abatai nang dun laki kongres kecari arni khudlut pusi alam itu pun alam tak apa laka hala light pene lightning ling aki hai kene ye bang hala chat kim presek alo hadak bang akar bi tum phane thulor piniar ni anta hala tum ahema sordoman niyai palong lekhalan justice pi khalan nale tum BJP tum ninkan krehini lo cari nale tum ko pia polo justice hang pi pidet ke is data nang district the BJP state the BJP central the BJP nale tum ko pia polo justice hang pi pidet ke nale ko pia polo nang tum justice pelong pidet ke amit ha aking tong nang kebat kok si bang keng tong pi dong tu ahok lo ang khotona ke phogel lagi kongres adin lo kongres stop ci jalo la sistem alang tum mum chakong wang lo ke kopia polo piniar ni enta justice pelong pi dekhe ke justice ke pelong piji gali a hema store dum ha ki phuwek acham ki dam vet avang phu tum phan government kirap nang ja tangka dar tum panglin line posin tum argu lo sita hala dak atumi a press meet nang ke meet ke music chukra nang tum people justice pelong pi dekhe ka kongres tum alang ni tum dekhe da lape alang ni ninji tolo gorab gogoy kar bianglong ki bang hu article 244 e akinang sot nai alam ke ninji didak lekpu kar bianglong BJP som japo tum bang ko alo ke bang ta kan ninji ta tum papling lo ma article 244 e men ben advantage ender de non BJP tu rap hon pamang hura de no elke advani do bang sanche chak dak lu central ong se power ki bang upolong ti article 244 e kene implement ko ini article 244 e doloma pini central BJP galima state BJP galima district BJP galima amit sa kar biang long wang lo itu mung sin no pho jakong wang lo polo de BJP ben small scale agenda do nang tum phan implement ko nang people pini kuna lo amit salam thege amit sapilo munit ki joy malang home minister kalima alang munit jungjung ma la hai hui alam chak bena posi kar biang long asor ke alang thon bisasi vote ki pige la non urno doi pen job card ration card pen Kheroni pharo thom pen nang nam de no po phangle vote ki pige li galang tu phan amit sa elke advani Rajnath Singh de banglo bedi alang desi gat article 244 alam ben itu makan ina banglong sila tumangke bikar nang job Rajnath Singh bang lagi badal Rajnath Singh to elke advani to amit sa akithei nai a mantri Narendra Modi Prime Minister of India sentar pulin ke babu hem pregalam article 244 alam lam pisi bak nje ma hala sugo ithi tan nje lada kar biang IMP apan ta pan yelong le la pen nje na nje dum le ko apia lam na chila dhang ko pilo bang ki thiu ke bardia la alum le lo ari
Article 244A ke lagi political subject lagi political meeting kali mana Narendra Modi ke bangke. Alang tu minang itu bang kali mana. Ipot halas lam tes tu mungkin dia. Tapi ipot lo Narendra Modi Article 244A ban lam tes dah pukul. Bahawa kita putar tu anta sokta papling beri. Si BJP itu karbiang long ararapan nona ting pulang teningkan ke inquiry karbiang long bondok bikogi kice ki berde 100% bondok bikogi itu. Dr. Himanto Biswa Sharma ka kahem tik kublo piniarni article 244 alam ninjelo ठीक है नॉन रेम्पो दबदब निजे तुम थाई मैंने आर्टिकल 244A ना पिपो के हिमंतो मतन ये थाई मैंने डॉक्टर हिमंतो दा stahal अमित शाह अतो di होम मिनिस्टर तुमलां चकाला फेल लाबो लापेन इसिलम नंग तुम निंग दोजी लास्ट MP इलेक्शन हु अमर सिंह तिस्तो की हाय अपन काबल काम मुदा गबोस फिल दो BJP स्टेट प्रेसिडेंट बांगलादेश लासु nang tum reporter tu sah article lo article 244A nang tum implement jima usi article lo nil tum mana mat article 244A alam ni tum jingwai galang mo haider api mat hapun po lanjo haider api jingwai pun po claim pun po pada kali mat hapun po mo nama thabero lasi alang tum pemabne pan article 244A alam ninje tidak bukan ini dah alang tum kan ninge lor tum tak papling plate jom plate lanjut tak kali lah BJP amai meeting ongke ningkan krihinian ongke hempret alam ki citan tidak lu hide na piki no autonomous state no rest by slogan abe tidak lu lasi hempret amen pen BJP tum rat kali biang orang kan kecong ington mel la so alam kan ninje mas na pan intono lama lebih interesting lah interestingnya alam do nang tum thekong lo mama puni nange kidang tangani chief minister Himanto Biswa Sharma atum agari chiem te hud kumani nu ba langa bom pen ku ba lang mo ni bom lap pen bon spider bom ni fina bom clear ba di kali bodi di spider bom ni fina warden thok langi bong warden thok joini si tim kar biango aplang ma reli kita bong warden der pot kalima kala ka protest reli kita me kirem tanga tu moson si lam tri ba ki hai opposition tu mosa tian no reli kita bong isi bar thok na potsi reli kita naru sini reli kita latung atim masih tim kar biango masih aplang masih futu cukup prai ara higa bipin le futu cukup prai sita hemprek alam ithe nak ninje di terbangke latung ready dah lagi kasi karbiang lo marat dak pencina ko karbiang lo arat munti pamenang ko BJP tu ahok pe hemprek na piyama na pijima na piyama tapi BJP tu ke hemprek alam ke deep joy kanjang nang ke kasi hemprek alam tu wan hemso fansi ikutar lawong nang pijat na matharong itung sakuri bakuri kilo nengke lara bangke hola uruno de 1250 tuka fansina pematharong lo itung pa lasi la kusoma sarkar icari itu kar biang no arat jong si dimpek baran tolong te mo itung isu tu kice ki belde bandu jongji lasi episode pen message ki pen ding la lo nilutum pinia ni ta itu arjap tips dola Yang tuji MLA election hutke nilutum aja penon cipahai tuji fansin tum kam klaim pomlo la bang nito party yang si sarkar ke bang lo polo kan itu makin manga something ke pichunde lahlo kar bin ora pa isam message istialam jangan pun itu mana itu remind terus angke kar bin ora ke chini lo itu makin manga itu sera ke manga chini lo itu sera party na ke manga lam ke chini lo Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu